kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncang. Mang ledang kepada ngampura. Sing nyandang ben matur. Mengane rumah sengon lah. Aku bener bapo bintang demit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajaan, nunas titel lah. Inya tirten ya. Ya dia. Punika sane ngawin nang melarti yang mang dun ngawin. Hello, walau dego ja sebagai gen-gen ja dego ja saru-saru. Panumayan karyan gelah sing dadi cikemo mai kangin mekau bangsing ngumpet tekin banyak-banyak bo melah bencin adaban unuk banyak aneng ayah akhirnya dik punika sampun turun sana mangkin wentan tamiu sios pisan mesep sekali pusanan pelunguk cokore dewo cara pusanan gelah inge sar Ditiang. yen sing pelih ben gelah sinah peratu subengrauhun gelah Begitu. apa mawin kete mapan isin soal patran gelah unang gelah dengan jani pang sidep sampai tahun gelah rau Bagus, Ami. pernah malu mau Nge. dari Cikleman Jadi sira sane ngiring beli nyen ben sejaba parakane. Mapan tumben neket dini. Wayat. apa dah wayan kita bempone iwa semada malu nak ngawak iki beli ampuran napi mawin sapunika ipun matur kadi atur di tiang wawu yang sampun nyekala beli kairing antuk parak-parakan duwene dan mangna ipun rien tangkil yang dewek di tiang mangna sida antuk di tiang nyangre pengrau beli punika laris parakan di tiang kangin makau ipun Sing masalah di. Tumben ya nincap purin dewone. Tuh ya makanya ada di pencingan. Nggih. Pada sapuniki di tiang riene matur yang beli cutat rahinane mangkin beli sampun ledang ngerawon di tiang nunas yang beli ledangan duwenan sarang karyan di tiang beli uning di tiang keliwat we muda dan wenten alingsir sana sida ngeman dewek di tiang mangkin beli jaga ring di tiang sarang ngeman karyan di tiang riki beli Ide wes nyanang seng saya. Ne mawinan sejojoh jagat sepenekan beli ne kanti diajang ide ne. Mula sangkanang beli syarat rumah ket pesemetonane dumugi pas wecan kawin gede. Side labde karya pemargin karyan dewan. wadah punika sana abdan di tiang sapunika ring purian mali baosan resmi ayo mau ke saren kanin nak ulang bersih saren kanin Dadi patuh kena mau ke kelawanin kena lo patuh gitu. Tiang masih demen ngatur orang ayah dini. Apa tuh deweknya belu main. Oh, ke walene jani mo. Engken. Apaan? Guys sebelum mererenan, tamiu sebelum mererenan uling. Kena tiangnya bakal meseliahan. Dia bakal melalui kebencingan. Ya, Bang Liung lah timpal. Ngelalinin timpal-timpal. Nah, engken nih. Masa ngorto kan ngaya. Jani kada nak ngeremeang. Ya jahit ni liu kuang. Aduh, masa sing dadi mengasuh nang jebos. Sur ngeremak mana dari mengasuh. Ya jahit ni liu kuang. Ini ada jejahitan ane kuang. Oh tangki lemik ni kuang siu mangatus. Tangke celemek si mata. Oh begitu alat ben samas. Alat taladan gitu. Oh taladan tamiang papat. Subuh gitu ada lengis ben sata gitu. Celemek kuangan, taladan, wadah lengis. Oh. Busung sing ada
bado bibeh beli yang tiang ah. Dong yang wadah lengis ben bado jeriken. Nah, Nang udah tanding ada jeriken. tuh lengah. Borosak nu dake. Bo, Wadah lengis tinggalnya. kakek celemik, bro. Beli orang tiang yang magenap-genap bibeh kan jabo mai. Apa lagi? Apa tage? Apa biasanya nang ngai menjajahitan apa bahan? Oh, busuk tenang ya. So, makan tiang. Man gede-gede awak dia. Nih, busuk. Ada lengis guys, sata kakek celemik siu mangatus. Tamiang tapat. Listang pesan. Kamu tuh lion jajahitannya amun ni ngapa busung beli? Wang dah. Kango amun Wangan. enggak enak. Wang tenang. Weh, sampean penyor kuang benem-nem. Nah, cek lion apa ben pa cek orang. Sifat-sifat kuang. Ini 5 kali nih. Lagu dia lajur ke kebusung pemetikan beli saya. Harus anu zaman harus ngirit-ngirit kenoban. Angkatlah mentok aja mah. Pasti Jadi, ngono. pengseng tiang bingung. Besek-besek lagi orang dia. Nah, coba. Yan ngai tipat kan malu nak gae. Ai. Agak tipat malu benjemak ni. Kakek celemik malu kakek celemik. Jahit mau Kakek jahit, celemik. jahit. Udah tuh. Aku kenal. Catatan kami weh. Liu, catat kami weh. Nah, bang remaang, jangan malu catat tamiau. Sing sampean penyor nenem sing itu. penyor nenem. Sampean tumbang 200. Oh. Sampean apa kaden ben liu kuang. Nah, cek orang-orang kan bebena lion nang apa ben kuangan. Jahit naik alang munjut. Ah, apa jo bisa tiang ngai gitu kal gae. Liongan tipar kalau gae na beli na. Hah? Malu gae lo. Yang ngai tipat kene nah. Tipat gong gae papat. Tipat gong. Apa gitu tipat gener. Apa gitu tipat kenang gitu. Tipat tenang. Oh. Sing bisa dia. Sing bisa ada yang gitu tipat linong gae. Tipat lindung. Semat wah kenci semat. Hah? Semat sebenarnya. Baik, aliang lagar semat. Beli patung belum beli bangi kan tiang. Semat wah liang keperah. Apa semat tak kate patung. Oleh mai Apa tipat. gae malu mo. Tipat linong. Tipat lindung. Nih, Nih, semat. yani ngapa semat kene? Kanggo tiang nyait. Man, Ini gor-gor malu nih. kayaknya kena nih. Yo aliang mai. Yo na ale. Yuk, Yo padetne alia. yuk, semat. Kenapa? Ben bopang pekal batis nih. Oh. Bedawang tiang dayan beli nih. Mun jadi na bosan na dipuri. Udah beli komat. Aku kenal apa Arit? Rodo tiuk les patene. Bedawang tiang dayan beli kene ditlon bedawang tiang. Eh, Mula beli pengman kan gulgul tiang aja Ingat. tiang. Ingat kan, iya nak remong tipat gaya liu. Nah, Loh. ajen tiang adi. Dok itu aja deh. Oh, Jangan ada handu kan bebidang kal peragat guys. nih tipat lindung di sana nih. Tipat lindung kene bunter. Oh. Terus kene kan. Isi tasnya gini, oh, set, oh, oh, Pasti saya bisa ngai tipat nih. ye, nenek tipat lindung. Tipat alo kan lo. Apa tipat lindok mau tunung nih? Dengan tipat alo guys. Oh, tipat halo, Halo, tipat halo. nyep tipat nasi das, so tipat nasi, tipat bubuk. Lengah tipat bubuk. Tipat lipi. Jangan tipat lindung marah bis. Oh, dua kayak tipat halo. Nih lah. Guru lengah sinawang. Oh, betul, Pak. Oh, nih kene. Dinya. Ini kene kayak nang modanya. Ini tipat lindung. Aku tipat lindung bawa. Jangan marah lantang, Gen, dengar. Ini tipat halo, ini tipat lindung. Beli. Nan
Jangan boyo-boyo aja. Kayak ngeremak sih belum ini. Irago sing nak sebolen genah beli ya sing itu lho. Apa menorang pangliu? Lo pasti mengerti. Beli teruna lo bayar. Bawa ngomong. Ya tadi ban beli ngide, kengken ya ban lo ulang. Banyak ya lo kene. Yang ngidang ban beli banyak lo gitu. Ya tadi ban pangkene ya lo. Kengken nyet beli ngomong nih jak perangkat di ban kene ban gitu kan ya. Kengken ban beli. Nah, bang kene kan beli bang kena ban yang nampenin raos beli ini. Sujat ini nyet beli ini teh. Enak bener Ulan. Yang beli nak popolosan, kena beli matalen radio lo. Apa madan gitu? Antena. Apa madan gitu mau lo? Yang saya nampen. Anteno nganten nyetio nganten. Oh, dadanya beli kalau nganten. Ah. Aduh beli batas ngurang gitu kan beli kimut. Lah Beli cara bang ladunangan. sing. Ya. Ya tadi ban yang tu cita lah. Nah, Eh, do nak ke belakang sebelum ngomong. Dia nak loh apa nih temen ango. Kegeningan. Munyian dia manis. Kenyaman nih luwung. Do nak ke dasarin. Adilo cabla oh ya. jagat saja adi Ah masa. Ya. tolong beli sakit keras Udah mau aku sakit keras. sakit beli sejaronin ati lo yang sing loh nulungan beli sinah beli lakar mati Beli dong. Ajen sebat ke ngidang. Ada boleh cibak ngidangnya. mang nih. betawang doi doh na bori tu keto nyen lo beli nak sing bisa Yen gitu cara ding lemas ngalop. Ati lo ayu ratu. Celak pengsan boko Soviet meme ingin yo. Setan kan mau Eh gending. ada ngaji dua kan magending. Mun tolong nih gending nyamani ada kan mana? Beli bisa magending. Apa? Baru kata kamu tuh mau kenyam ya not. kenyam ya jang terus seledet tau Sedangkan nekat di mata nih. jarak orang cidijit deh Marah jeledet yang ada kan ban beli. Aja bang magending. Sing ya dua kalau ya lo pongah ngentut gitu. Mah kan. Pongah kalau sing bisa mau gending kalau kedah bisa gitu. Nah, coba Aduh. pangciin Oyong boy. Nah, Oyong. bang teh naik ngibur kapal-kapal bang saya ngaya gen. Kenyam manis sekadi anggur kayangan aduh nenek op. ini deh Sekonen magending. Betulnya, mau baca Suara, malu. cetak, taruh pakai itu aja. Bede kan amarong aliw ya tapio tawang. Pengsing bangkas-bangkas ke dini. Sing nek bos kenyat tuh mana? Boy, jadi dong. Oh, pang lemuh jadi. Oh kok. Oh, anak. Tengah lu nggak ibon caget ingat nu gendeng nu ci. Halo, sampai su gending nih. Kenyam manis. Kebenar gitu tebang nih. Benar. Enawa. Sing nak itu yuk. Yang lah gending. Yang main sing betak. bisa tengileng boh. Yong den yo jang takon. Iya. Oh, daya nak anu yang tadi sebenarnya tuh ngalap gitu ya jelema lengah nak kawang kenyat yang beli nak magendeng sing bisa Kalau asli banget. Oh, jangan sak ya sih. Yen sing jangan cak nang ingat ingat. Bon ngencah apa nanya-anyang gitu. Ah, bukan aja sing bisa. Kenyam manis sekadi anggur kayangan. Kadung kocok titian karena kemo layang-layang. Jangan layang-layang sekayang-kayang.
campur yang dicampur niki puro tidak ngerayu kadene kare lalang tahu-tahu jerone siapa kembang Marajang ingat Yacun jana jage ngalah baca Dulu kaya turanan Dulu lari galudang Lange baca kulit karuang yo ya perawan. Belum tentu perawan ya. Nah, jangat-jangat. Ngale bajang konden karuan perawan Yang nu bajang orisinil itu bang. Muntut si jana kemang Biar si janda penbang, yang penting kan sudah kemung. mung ane ngeranang yo ngadan jana kemang bono barangnya nu kemung Beli jangan ada, kan orang beli menjat ini. ngayen muntut sing kanggo Kanggo dong bu kanggo. sing nyenang orahan kenal latin beline sabilang matemu adi jagma kenyi Apo ada kena hati takkan beli anak nu teruno genten polos kan Karuna gentan. apa ya orang jadi Iya bekalah. Nah, kalah aja saja aja tiang belum, ada tiang lipono. Mau bisa mau kaki sih nawan Ngen lo. gablek Ada bali salah nampenin kenyit anak. Ada oh lo. Kudiakan lo. Lo mati banak dah lo. Kengken nih. yang Mara tinggal aja waktunya. Tadi aja kira udah lah. Ulian gening ya maka ada bipungka. jumun Bonya tiang sen magening. sen dog Nak ngse terpasona. gisi kang yo Tegang bayune malah. pangsing kang pak Kau tawang ya nak bangi tawang lo. Ada bali salah nampenin kenyit anak. kenyirana do salah nampen kenyirana Basan lodek ada kaden basan rujak basan lodek do kaden basan rujak mara kedek ada kaden cirinya mudah tanpa aji gampang uyak